75 million could have been utilized much better by appointing more detectives in the South African police services. Imali ebalwe bona isebenze endlekweni zamapholisa ngomhla weBRICS ibangele ukuguguneka kamanye amahlangothi wepolitiki bona ngathana isetshenziswe ukuqatsha amanye amapholisa. Your story or your version that there was a jamboree where accused number 3 was also there. It's just a hogwash. Baphikile abasolwa ababili ecaleni likaSenzumeyiwa ukuthi khabe banofakazi obekathula ufakazi namhlanje uConstable Sizwe Zungu. Sizikhatsha ukusuka emzimkhulu wezohatshe eAuckland Park ziza kuwe sachisa ngesiNdebele akwande emakhaya. ISouth Africa ngeke isahona ukubamba imihlangano efana nembizo yeBRICS la magama wehlangano ephikisako ye-EFF Plus oyakhulume eParliament ukulandela umbiko wendleko zamapholisa embizweni yeBRICS ebeyibanjelwe eJohannesburg ngoRhoboyi. Imbizo yeBRICS ibanjelwe eJohannesburg ngoRhoboyi umnyaka lo. Kanti ungqongqoshe wamapholisa uveze emhlolweni weParliament ukuthi kusetshenziswe pheze imali ebalelwa ku-75 million rands emapholiseni angaphezulu kwe-5,200 ebekasebenza emalangeni amathathu wokubanjwa kwembizo yeBRICS begodu kusebenze inkolo eziyi-726. Abaholi bamazwe ahlukahlukeneko ebebakhambele imbizo le kubalwa hlangana umholi weBrazil, we-India kunye nowe-China. Ihlangano ye-Freedom Front Plus ikholwa ukuthi iSouth Africa ivele idosa nzima ngehlangothini lezemali kanti ithi imihlangano nembizo ezifana neyeBRICS sele zibiza kakhulu ngazokhona. Finance announced certain austerity measures in terms of state departments. He wants to increase VAT with 2% because there is no money. This 75 million could have been utilized much better by appointing more detectives in the South African police services to can ensure more and better investigations so that criminals land behind bars. If that happens, the public will get more trust and confidence in the South African police services. Ukhruneval uthi i-75 million yamaranda le thana siyasetshenziswa lokhunye okufana nokuqatshwa nokungezelelwa kwamapholisa elizweni leli ukwenzela ukuthuthukisa amaphenyo nokuthi abogalajani bagcine babotshiwe. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokuthi kusetshenziswe imali ebalelwa ku-75 million rands bekasebenza embizweni yeBRICS ebeyibanjelwe ekhethu lapha. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Awo amalanga amathathu kuphela basebenzisa imali 75 million ngamalanga amathathu kuphela. Hey akuze ukuthi imorosa imali engako mhathi kamade ithi limit imhlangano njalo. Thina mosebesithi iBRICS le njengoba izobanjwa ngapha eSouth Africa awadarams okuthi ibazokhamba lapha sisele nemali eningi. Kanti sengithi goda abantu abaluzako imali engaka. Anomhlangano weBRICS lo bobambe unyaka wonke. Wamtela ukusebenzisa imali engaka 75 million. Awu enye yehle ngomlenze la. Awu impela kuyamangaza ukuthi ngasenyisa imali engaka ezifi kuqashwe amaphoyisa amasha kanti cha kuthathe kuwo la wavela hola inyanga nenyanga. Iyadingeka imali le kuze izokwazi nokuhelebha lapha kuload shedding nezinye insiza. Ngiboni ke mina inkinga ngokubhadala kwamaphoyisa phela yenza umsebenzi wayo futhi ingqungquthela iyahamba kahle akubanga khona igigaba ezenzakalile. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphindulela ngombono umbukeli. Abanye abasolwa ababili ecaleni lokubulawa kwakaSenzumeyiwa baphikile ukuthi bebasehostela yeFosloras ngelanga ikwabulawa ngalo Meyiwa. Kwamadala ufakazi ofakaze nje. Hamilini uZungu wafakaza bona khabe aditshe nomsolwa ehostela ngelanga ekwabulawa ngalo Meyiwa.
Phambilini uConstable Sizwezungu watshela ikhotho ukuthi wababona bobahlana basola ehostel eFosloras ngobusuku nakuza kubulawa umiwa. Kodwa igcwetha lomsola wesithathu uadvocate Charles Mnisi uthi umsola wesithathu khabangeke ehostel eFosloras ngelanga kubulawa umiwa. Umnisi uthi mama lahlaza indaba yokuthi abasolwa khaye bakhamba ngekolo yomhlobo we-Uno ebovu ngombala. Abasola bathi khaye bakhamba ngeVW Polo. Kodwa uZungu uthi nguke ngenithombe ezijengise khotho ikolo yebovu iyabonakala kodwa ukuthi umhlobo bani akwenza umehluko. Kanti umsola wokuthoma nowesibili nabo bathi khaya bangeke eFosloras ngalobo busuku nakubula kumiwa. Uadvocate Mnisi uthi umncube omsola wesithathu akamazi uZungu noGwabini. uGwabini yindoda ekuthiwa yame uZungu bona azokubamba amabili ehostela. Umnisi uthi indaba yokuthi uZungu khaba khona ehostela seyindaba azithomelako naphezulu kokuthi uZungu akhombe isithombe semvezako kodwa namagcwetha aphikala lapha ngomhlanu ukuthi nguZungu osesithombeni. Uadvocate Sithulele Nqumalo oligcwetha lomsola wesine naye ulandulile wathi umsola wesitela begodwa akhange abe nabanye abasola. Ikhotho izokharaga nokuthiwa ngembuzo uZungu kusasa. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi ikhetho lango-2024 liyokuba ngeliqakatheke khulu njengekhetho lokuthoma lentando yeningi elizweni elineminyakeni pheze ema-30. uJohn Steenhuisen ukhuthaze amaSewula Afrika bona athathe ithubeli azihlolisele ukuvota begodu alisebenzisele ukukhetha uhulumende abamfunako. Kuthonya ijima lokuzibawula amavotu iDemocratic Alliance Afrika bona aphume ngobunengi ayokuvota. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen ubedosa ijimeli ukukhuthaza amaSewula Afrika bona aphumelele ukuyokuvota akazihlalele njengangekhetho lokugcina lango-2019. Bewatsho nokuthi elinye nelinye ivoti lenza umehluko. I-DA ithi sesenethemba lokuthi iGauteng isazokuba sitiki sombango wamavoti. I-DA ithi khetha iJohannesburg ngoba itshengisa ukulethwe umbuso omutsha kamengameli we-ANC uCyril Ramaphosa. Promises of the new dawn that were promised by Cyril Ramaphosa have faded away like the morning mist. Ihlangano leyithi ikhetho lango-2024 liqakatheke njengelokthoma lentando yeningi ngo-1994. If you're tired of load shedding, if you're tired of your job being put onto short time, you're tired of looking for work every single day, that there is hope for a better future. Nabe kaphendula malungana nebatsho kaMeyara eMngeni nongikhethani kandona kulo hlangano KwaZulu-Natal. uSteenhuisen uthi baziraga insolo ezimalungana noChristopher Papas. uPapas usola malungana nokuqashana ngokobuhlobo ekuyinto ayiphikileko. Chris Papas wouldn't have been elected the mayor. He wouldn't have been able to turn the municipality around. He wouldn't be delivering to the people of Mngeni. And he wouldn't be giving the ANC nightmares at night if he was all of those things that the ANC says that he is. Sezinyanga i-DA ithi ikhamiselela ikuthalo ukukhuthaza ilizwe elibona lidimi i-ANC ithuba lokubusa. I-IEC kulindeleke bona ivulela amaSewula Afrika ukuzihlolisela ukuvota ekuhambeni komnyaka lo. Iparlamente iqinisekisile ukuthi iyokulandela umhlahlandlela neniluleko zomthetho lengange-10 million wamaranda ekufanele yamukelwe ngobekamvikeli womphakathi uadvocate Busiwe Mkhwebane. uMkhwebane uchukumiso sokungasamthembi eParlamente ngenyanga epheleleko. Yomvikeli womphakathi uadvocate Mkhwebane bekufanele kube zim14 kule nyanga esikiyo. Kodwa nawakhitshwa ngehlelo levoti elachukumiswa iParlamente. Umbuzo oseleko nje ukuthi ingakhane ukulungela ukuthi anikelwe imali zesibonelo sokukhitshwa kwakhe ngaphambi kwesikhathi eofisini namkhanjani. Umkhulumeli weParlamente uthi okusitshijilo ukuthi umuntu okufanele agunyaze beaphasise ihlelo lemali ekufanele zinikele uMkhwebane ngukholeka Gcaleka omjaphethe esikhundleni lesi ngemva kokuphakanyiswa iParlamente. We are currently evaluating whether it is necessary to consult with an external senior counsel for advice on this matter. The advice will help us to determine whether the resolution that the National Assembly has taken with regard to the gratuity of the public protector includes provisions for gratuity in cases of both office termination and vacation, as these terms are being used without clear definitions. Sibuya entolo.
They put the cataract to drain the urine. And that's after the day, then I went for test. We call it screening. Amadoda ayakhuthazwa bona ayozihlolisela ikankere iwaqeda ngesidu amadoda. Ndebele SABC 1 na ku DTT ngawusanda ukufika siyakwamukela nawe. Kanti indaba ezi ziyatholakala ku YouTube na ku Facebook asifake nazo. Umoya wezwelo nesisa ufike ngesikhathi esifaneleko phezulu komndeni wakwaMahlangu eMetsi Madiba eMpumalanga. Ihlangano yezabomabhizinisi ngaphasi kwamasipalata Dr. JS Moroka nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu eMpumalanga bebahlanganise inhloko baqedelela indlu yomndeni lo ebeyisolo ingapheli. Indlu le yajama ngemva kokuthi indodana yakhona ekungiyo beyakha yabulawa nakabanjwa ikunzi ngomnyaka opheleleko. Usekhomera wethu Thabo Mthweni ukhambe wayokuthatha le ndaba kwabe wayifota wasiphathelana kumbiko. Njengombana ihlobo eselelingenile nje kuzokuba sikhathi sokuna kwezulu. Ugogo uNeli Mahlangu weminyaka ema-60 ubudala akukho bekafuna ukukubona kusenzeka ukudlula ukuqedelelwa kwendlu yakhe ebeyingakapheli eyathiwa indodana yakhe encane ingakapheli. Indodana yakhe beyiziphilisa ngokuzithengisela inithelo nemiroho endaweni yangekhabo. Naye zakudunyuzwa mhlazana ebanjwa ikunzi ngomnyaka opheleleko ngoTshirhweni. Beka afori indlu lokuthi uyangekhela wayakha wayiqeda sele ukuthi ifulebe esibathola umuzi bathi sizokuhelebha ukuthi sizokufulelela langambala beze bangifulelela basindra bafaka konke amafestiri bafulela bapenda baplastera bafaka nefurniture. Ihlangano yamabhizinisi Business Forum engaphakathi kwamasipalata wendawo ithi umndeni wakwaMahlangu akazi ukuba ngiwo wodwa ozuzako. Community parties small businesses siyazama ukuthi sikhalibhisane nayo lapho ukhunye sizokwenza good la sibona khona ukuthi kuphathwa asibhobhadobhileyo imisebenzi senzele nabanye ukuthi community nayo isuke la ihlupheka khona izame nayo iphile impilo engcono. Thola ukuthi le ndawo kabe kuphela isesemthangalo omncane abese ngiyathola abokontraka balapha ekhaya bese ngiyababawa ukuthi bangihelebhe sikwazi ukuqeda le indlu ngoba umama akakhala kakhulu kule ndlu ngeke ivuke iphelele akasana mali. Ugogo uMahlangu uthabile ukuthi indlu yakhe yathiwa indodana ingakapheli seyakhiwe yaphela. Noma umoya wona ngikho wabuya mara ngijabulile ngoba indlu le iphelile bengazi ukuthi ngizokwenza njani ukuthi iziphele. Usomkhandlu wozokuhlaliswa kwabantu eMpumalanga ukhuthaza abosomabhizinisi abahonako ukusiza bona basize imindeni ehlokako njengombana abantu bangalingane eSouth Africa pha. Unomzana wekhaya owasinda ebulelweni bekankere yamadoda i-prostate cancer ukhuthaza amadoda ukuthi aphele azihlolisele ikankere yamadoda. Ihlangano yecheche ezempilo ephasini i-World Health Organization ithi abalelwa ngaphezulu kwe-1.4 million amadoda ekufunyanwa bona anekankere yamadoda ngomnyaka opheleleko. Kaningi ikankere yamadoda le isahlela amadoda aneminyaka engaphezulu kwama-40 ubudala. Kuthoma ngokuthi umhlambuluko uchise uthome uphume kancane. Lawo ke ngamanye wamathwayo baba uthula nsibiso eminyaka ema-68 ubudala abanawo ngo-2012. When I arrived at Bara, they put the cataract to drain the urine. And that's after the day, then I went for test. We call it screening. Nanyana i-prostate cancer kuyinto engakhulumekiko ngayo kubobaba uSibisi uthi ukukhuluma kuzokunikela nabanye isibindi sokuthi bayozihlolisa khulukhulu amadoda aseminyakeni ema-40 ubudala. Omunye nayo banjwe ubulwele obuthulana ikhubheka naye ugandelela lokuthi abobaba bazihlolise. Uthi nakuye bengasilula. Impilo yiyezacala. Yeah, so njengoba ngisho nami ukuthi like ukuza kwami la ngizincedile. Isibhedlela seBara isibhedlela sokthoma sombuso okwelapha ukukhula kwenhlavu ukuze ugcine kunekankere. Udokotela welapha amadoda eBara uthi ekukhuleni manenga amathuba ukuthi umuntu angangenwa ikankere le. Walemkisa amadoda bona acheje impilo yawo begodu aqale nokuthadlani. We do see a lot of prostate cancer in our country. It's actually the #1 male cancer that we diagnose, and the numbers are actually increasing. Prostate cancer in South Africa unique is that it's not only
It's also very aggressive. Abantu bembaji beSouth Africa bakhuthazwa ukuthi bazihlolise bangazifumani sebagula ukube kanti bekunamathuba ukuthi bangalapheka. I-University yeMpumalanga njengengcenye yokugidinga iminyaka elithumi solo yasungulwako ngo-2013 umgwalo ogwale ngamagwalo wesiNdebele emasangweni amatsha wekhampasini yeMbombela. Umgwalo lo ugwale izithakha kwezobugwalo uSophie Nosinki Mahlangu nesiqhema sakhe. Umbiki indaba wethu noNtokozo Sikhosana usihlanganisele nakumbiko. Eminye yemnqopho ye-University yeMpumalanga ukukhamba phambili njenge-University ebekela phambili u-Afrika neqalelela ukulondwa kwamasiko namalimi wendabuko. Ukuphumelelisa lokhu ugogo uSophie Nosinki Mahlangu unikelwe ngomgwalo wesiNdebele University le. Umgwalo lo wembulwe ngokusemthethweni ngeveke epheleleko ngelesihlanu e-University yeMpumalanga ekhampasini yeMbombela. UNosinki uthini ngomgwalo lo bahlose ngawo bona woke umuntu angalibali indabuko yakhe. Sifuna kuthuthuke isikhethu. Nabentwana nalaba basesikoleni laba bakhona uzazi ukuthi babobani ngesintu sabo ngoba walahlekelwa umuntu bakho ulahlekela. I-Vice Chancellor ye-University le uProfessor Thoko Mayekiso ukhulume ngalizwi linye noSinki wathi umgwalo lo uyithwayo lobu-Afrika kanti lokhu kuyithwaya mlando. Oludonga nilubonayo lusymbolize i-African identity yethu. Xa sijonge koludonga asihlulahluli sithi Ndebele painting what painting. Xa sijonge oludonga sibona ubuntu bethu njengama-Afrika. Abafundi bakuthabele ukwembula komgwalo wesiNdebele e-University yabo. NginguNontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Akhe sihlole ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM sizwe ukuthi baphethe ziphi. Sibu nizume nafika phi? Siyathokoza Cedric silotshisa umbukelo khona usekhaya njenganje indaba esiziphethe kona namhlanje ehlelweni zibuya nabazumi lapha kuKwekwezi FM. Yilezi ezithi ihlangano ye-Democratic Alliance selithomile ukubhinqela amakhetho wangomnyaka ozako. Sikhuluma nje ihlangano le ikhamba ikhuthaza abantu emphakathini ukuthi abazihlolise bahlolisele amakhetho wangomnyaka ozako. Kuthi nalokho sele kufike isikhathi sokuvota abantu baphume bakhambe bokuvota. Ngale kwalokho uhulumende wesifunda seGauteng uthi konke sekujame ngomumo njenganje ukuthi bangathula inomboro ezitsha zenkoloyi okuma number plate. Ezinye ke ezikhona la ngilezi ezithi amapholisa walapha esifundeni seMpumalanga eBelfast bikwa ukuthi namhlanje ekseni endleleni echinga eStoffberg bathole isidumbu. Amapholisa aba ukuthi nanyana ngibani ke ongaba nelwazi avele ngaphambili. Lezi nezinye zizokuzwakala khona lapha kuKwekwezi FM ngemva kwendaba ezihonyeziweko ngoThemsile Msiza. Sithokozile Cedric. Siyathokoza Sibusiso. Ubujamo bezulu kuzichaba Mahlangu. Nisale kuhle. Komvulo muhle sithokozile Cedric uzibeka mnandi khuluma mbale ebusuku namhlanje akunalitho sivuke kunamoya egijimako kumakhazana kezinye indawo kodwa na ke izokuragela phambili ebusuku namhlanje ukuthi ke kusasa lisajama njani siyabona ukuthi na kukhona ngapha ngePumalanga nakhaliseselihle khuluma mbala libalele kanti ke na kukhona ngapha bo Uppington ngapho uhle khulu kwamambala siyabona ukuthi nokho ke kunemfethezana yezulu ekhona imoya isaragela phambili nokwathela sikathoma isilahlindusisa kona kukhona ngaphakathi nenarha lapha ngombana uyabona ukuthi kungatsha amadlelo ngakulezo indawo siqala amazingo okushisa sibone ukuthi ajame njani ngapha ngeGauteng khona ngapha ngePitori wehle kabuthaka uyabona ukuthi nokho ke nakhona ngapha ngeJohannesburg Springs 27 ovakatshela ngapha neBruton obukhulu nokho kuyachisa nasivakatshela lesifuna
lapha emusina wehle uqale lezi indawo ezikhona khona ngapha kothoya ndokapho epulukwane uyalibona likhamba lithi pharapara ngamafu ngale ngeliphalale phasi kwadlawula le uyaliqala lapha ephalaburwa nokho napha kububheka sport ngapho lizakujama ku-27 29 novakatshela lesifunda kanti kelekele ehubweni embicane lapha phezulu esikhukhuza wehle uthe mbombela ngapha ekarolina ngapha nge-ML 32 nawuvakatshela ngapha siliqale eMiddelburg ngapha ngemalahleni ngapha ngesekhuna ngapho ngakwandebele Vrystaat vakatshela lesi sifunda KwaZulu-Natal uyalibona ukuthi lapha nyana ngapha nge-Lady Smith wehle uthi khona ngapha ngeMgungundlovu ngapha ngeThekwini ngabona ukuthi lihle khulu kwamambala uliqale lapha ku-Richards Bay ngapho 13 ovakatshela ngapho kumnandi khulu kwamambala libalale kamnandi khulu ovakatshela lesi sifunda khona ngapha ngeMpumalanga Kapa lapha ngeMthatha Lichisa Bay 36 emunti lizakujama lapha ku-26 novakatshela ngapha likhamba lithi na ukhona ngapha ngemakhanda uliqala lapha ngeGqeberha lizakujama ku-24 novakatshela lesi sifunda asiqala lapha nge-Western Cape nokho wehle uyabona ukuthi nokho ke likhamba lithi pharapara ngamafu kubuhusta ngapho kanti ke nasiliqala khona ngapha ngeBeaufort West lizakujama ku-34 liyatshisa wehle uthe George ngeMossel Bay ngapho lijama ku-26 na uvakatshela lesi sifunda siliqale ngapha nge-Western ngapha ngeHlakweni Kapa lapha nakhona ngapha ngeCarnival lizakujama ku-35 novakatshela lesi sifunda siliqale nge-Free State uyalibona ukuthi lapha isaSolberg Frankfurt Bethlehem pho ngeBloemfontein lihle khulu mambala lijama ku-33 novakatshela ngapha siliqale ngapha lapha ngeHlakweni Tjingalanga uyaliqala lapha eMahikeng wehle uthi lapha 34 novakatshela lesi sifunda Rustenburg 29 Bongela kokosi uthi iye